ka synjuk Women's Welfare Organization WWO Seiñraij Jowai haka khatwei tarik Risaw kala Pynkup Burom khat Ngut ki Samla kynthei ki balapas Bah haki kyrdan pule ki ba kynthup naduh ka SSLC HSSLC graduate bat kyrdan Ph.D. Bah Lahkmen Rymbui MLA bat advisor ke sorkar Meghalaya ulalong kongsan hakani ke jingialang bashongkun hakani ke sngi. Lapan ya yakani ke jingialang deka Kong Dr. Sumer WWO Chairperson layo ru kangu belai naka Kong Hima Lakiang Treasurer WWO kajingkran naka Kong Wompher Laloo Principal Seiñraij Higher Secondary School Jowai kabala pasat ikintin halor kabenta bakongsan ki kynthei bat kilong kumi halayeng lasem bat haka imlang salang kajingkran na Presiden ka Seiñraij Jowai Bah H Toi bat na Dr. Chanlang Bareh ubala Pynkup Burom hakani kesngi. Hak jingkran Bah Lahkmen Rymbui ulakan tu kilong keme ban pediang ki jingkela kat kum ka jingiat kajuk namar haki san phau tili ki snem balalet labun bha ki jingkela da ka ba u ai nuksa ki a bala ya sakhilang kum ka jingkela hakarukom bedin klam ka shat sukra ka rukom wat kam wat jam ka pule puthi bat kiwe bat na pedeng baro ki jingkela uong kabastat tam hapo kini kisan snem de ki social media ki bayarap ya ubreu bat hakaju kapor habban pikir bat husiar bah hakajing pendan kami ki hakani kasngi la Pynkup Burom ru ka Kong aloma pasa bat ka Kong lama Bah Lakiang ki balalong ki chairperson bat secretary bening Kong jongka WWO haki snem khat khandai spa prapu khandai hadu khat khandai spa khandai pho ki kanong lim yang keseng to upenda ibruna keseng to uya ejing mutlan tengah ini to u ejing mutlan amkwa ubetai chibun yer detai kita ginong klam chwa handai ka kwa haini wan madak chong itu ke yiku to klam kwa klam pen perkhat kana to perklama yang jingkela naduh kat kandis pak prapam nyam wasdang sen jikanika Women Welfare Organization yang Seiñraij haduk kat ni kamon kini jinglan tu kayi ka mindset yang kemanbe kamtang kebetok kat ni kakwa kana to dukini dani ti manbe kani to manhi ti man ko yo adap ye jingkela kat kam man ka por ki jingkela ni san phau tu li snem man ki go kro du kat kat ibada chnai kamon ke beding klam ha ki san phau se nan chwa kamon kla tu kamon ka chaskra hepin imbiang kita dan tuipor kaniman kamon ke pure ke puthi kamon ke tukhi tukhan kamon ke jing im yang i hedi to prabu kini to mangi ki jingkela kiwa kela is nyam kemene ka sakawi ko kwa ke jingkela kayi ko kela do hopok ni santi kisne hejui por ko emensin hejui por to kau i to usaja kacingwan yang social media hagin ki santul ki snem wanra chipun ki jingkela ku era ba em ki jingkela ki jingwan ra la ki hab saja chisnem tam iba jauh COVID ke mindset yang ki manbe ke mindset yang ikhru ke yi jengkel yi wanga ka social media ito upai dah kam ju la ko pore ko puthi hagi por dam tende al am gi pro your first division mod ke jengkemen ko second division the nam kemen chuchu third division nyau sukhi long supplement la dan nyau khai
Henrekat ni kende pau persen, pra pau persen, chispa persen untuk kehukun. Kejengkemen to man kuat to Risaw ye kini ki kon ki yang I beto kejengker stom ni. Henre memwai kekalan. Yo omi dah wai kekalan. Oh. Yo like college. Had ye le entrance exam. Yo like pure che university. Le yo chispa top rank. Hapot neho. Memang garanti ke. Ladam pasi ye ke CUET. Top rank ni. Ha class 12. Ha. Hai ni dang sorkar dang makpo ke Government of India. Henry garanti ke I. Yo sini hapo college. Chispa apa chispa school. Yo top class 12. Garanti ke yo ke science. Garanti ke lai doktor. Ha bila ikut oh, tahu wahai nak Pynkup Burom udah pas kau ni, dah yo lai doktor, udah type dan nin Risaw dah kali sikit lai doktor, kira skor berapa, how tahu snap ni kena warisan tahu tam ni persen yo, tam itu yo lai doktor ni bahas skor ni. Dan cua orang nilai dihikai mendapat BA sayo kani bukan BA. Kini to kijingkela kam ki kena skor kam I ki be ki pa ko tip I ye kijingkela. Nabi hikai ki khani to hikai kamon ya upure bhag. Kamon mendapat ki kelas 10 to MT exam ki wile. Kamon mendapat ki kelas 12 to wile kita exam. Mendapat ki graduate ki to wile exam. Mana pas kita berok, come on, yo ye leki ye nak. Kani itente, mana leki, mana pas, oh kenoi, oh I berpacinya, oh kani manipulate, teng ketu, pentlot ke ya ke Risaw yang pi. Pentlot kita jingkut jimu yang pi wata I bukan. Kamu kavi kau wa kena pi tak kani. Lada in accept, lada in introspect. Ile bejia kami mcemi yetre. Mayo tu kena lejia wanga wa myo maksud cibun. Ketukar hikai sa. Pembaik permar lai tau tau. Kan nim to ada kepertai ke wau ye uchna thok ro aja.
with the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Political Science, William Carey University, Shillong, on the 1st of November. Shillong for her exemplary accomplishments, and being conferred with the degree of Doctor